Mamerek kihida. Da? Eko. Oke. Dalas mangiu manon nakaburu nami. Ama para musik. Nauli sulang, nauli. Neng mangalia mahami. Anggiat asirohan Tuhan atong lihat mapanggabean. Lihat parorasan. Tupahon ni amat tanah martua bata dipaninggal honi opurun na burjon. Baima godang lihat. Newton. Oke, dihamu buru nami, era nami, upasa tuhamu, namu mikon. Wah. Di pertikian sonari petutu di pertikian naledi siap kami pamuro muna harga nami sa taima kauna raja ni ulah nami ulatena Mano pahami kaula-ulamu molutung peta kasa dari 10 orang mano pahami alasan rohan nami ope dihamuna buru nami era nami Roma ami atong ula-ulamu lau manabi-nabi hamu amak para musik nami ada orang kami manabi-nabi raja di banguran nami dot ela nami baik mana au barang tusi janom Thank you.
Jadi amak musik nami Gabi. ala soal jujur ngolu ni damang na burjo purugunon naking obak bawa dua boru marpaupu sian anak marpaupu sian marpaupu sian anak marpaupu sian boru titir dengan maranak titir marboru marpaupu sian anak marpaupu sian boru magabion opurugun na burjon. Oh, betul. Jadi baito anak tokiro amorau dia. Ya, betul, Ay betul. pamparanyo nga 25 laki. Bae madolo guna anak tokiro amorau dia. Gabi itu Mulate mamang para musik nami. Jadi hitape. Koparane puto jadi bangan anak kasuhuton nang boru nami. Ngagi aspiate tapasik kok mamerek tiki hita. Jadi naraku ngatung lasroat tate. Jadi apa amak para musik nami? Kini awai kio minai matu panu hatam. Bae masih tio las padau matu hatam. Bae amak para musik nami. Moro kami na ito ganuna man ang estepidao. Mga na natara parpuli. Jadi tanda ko harong ng dahula. Parpuli di amin mo. Alam to, so Peter Bensoro. Ate, asarin tayo na ito. Nangaw nagkagsayin. Magate. Sautan namin. Open wide. Di hamuna tulang namin majuta. Para dyan namin ngasih kopamu. Asa korami. Udalo, ngaba raja namin. Hula-hula na tulang si majuta. Dokonan nyari 5 juta. Rak masuk mga muraja kami. Lek kamu Ni boleh nasuhuton marga pajahitan. Asa mga nari kita, uduran ni tulang 5 juta. Boleh nyari 5 juta, 20 5 juta, beri na urampon. barbaris kita Mga nari barbaris. kita. Tulang namin dokonan nyari 5 juta. Marbabain ala situasi kondisi alani COVID noain. Mulutuk pesongono disbaik kami sopan nami Tuhan muna. Ilo na tua dak sudah puluh dak sakot dak palia dak sudah ada do si bayano sosabia. Mana ngasongot dia benot Tuhan lagurang na raja nami di sopan nami di pasatami Tuhan muna. Las marohamu raja nami. Di masih nongol nami wong. Dari open main dia namuna dari amak parmusin nami. Gabi. Ada di tomo-tomo kami. Hula-hula namin 5 juta, do tulak 5 juta, do pumuan na 5 juta. Bayan mana ubar? Iya, atrek. Iyo. Lima. Sorido pada ngomong. Oke. Ada mana? Mantap. Corona dua-dua kamu ojo. Ayo bujok ke marwah. Bujok. Kamu dalam, Ido, harus satu kawan. Iya, barbaris muda. Ido, kamu dalam di udah satu lakta. Iya.
pumata di bawah seperti kerong ada saluhuna di bahasa dado pada barok kita boy ka baju pangbuhi tarbohi may di hamu bona sudon nam marga pajetan ada begas kai pasok orang baju pang nami langsung dengan habib katulang muna berani hari muna roy pas ketong bebas kai pasok saluhuna itu ada di bahasa dado boy taulahon ulot di bahasa seperti kerong taruy mani katu pahon adat di pasar matuawan di berenami di bagasan paketeno. Iba ini nuksata mi punyawang muna sub namin takas do nakki nama sukuran nama bok kami do kami marutu asal orang lain mantok suruh kena tu mau letu pakai muna men marundui gabi buni lau tu bagian asir hari tu anak tu ipasu-pasu mai lau tu gadar su kotiromu yakka gubona asal orang lain mantok suruh kena tu asal bisa batu mantok perlinggo manilikan saya pernah boleh tapi kami asal orang masuk pada itu asal firman koki baul mau pasal firman tadi misalnya orang mana sultan marta pajaita lucu cuma tongkang dia apa ngomongan batu adat pasal hari ini berenang batu Tuhan dari sadari isol periten hata masuk pas pakai perhorasan buat kami loh aku yang malupi 50 selbat Kesan dia tu masuk-masuk materi bata bane nang rohana pasal ini salupna dari kota di permukaan bilanganna 10 obat asal na tulang ala sa tulang do haroro nami suhuk nami nakidi surguru tapas do tangi na sebaran nai manani on buhatani pada suhu to pada suhu orang ma anak dua guru saya ada mana persoalan fokus anak saya drama guru cia lalu jadi itu marah-marahi berenang aram dua pernah dua aku masih ada sida di bawah dua pernah tahu ketemu Anak dua siapa parang naking nabur marah-marahi berenang mesti saya di bawah dua nakin dan saya ada sida saya ada mana itu pamit kalau dulu maksudnya cuma katanya Pasinabu mana kalau ada matulah ya kami mati aku malas jangan ihudo kami sudah jongan do hosian bulan nyari bak kami do ulos rambu ulos nagajang nahaba bilangan na obat lempar sunan Gabi itu lang gabi. Sa bulan nari do haroro namin do organ namin yang asa tuksikop asa tanay kamusuti man mga tukot Gabi alay magdur man sa tulak ati sunami Gabi itu lang gabi mo kati Sagyo may nong, sagyo. yang talating garon na asanggi at kong napasok na tutuay balagay na ba di rumah balagay na ba di sopo rumah gabi bere namin ang jumolo sa armatuan Panginoon namin ito sa tulang tugabi na mahamu sa luhut na yakan na poso lima itu amak pada namin Nauli itu lang nauli isok kami jong siya horong ni hula-hula si majutak dinabrapa sa haton hata paspasuan hata panggabi parhorasa pulok par ni bere namin ng jolo sa armatuan marhite ulos serpang iba ini amak pada namin Nauli itu lang baik ma musik now parto si Gabi itu lang
Ulos ni Rohatar na kiso namin upasa kami kami na sinuto na hamuma na mga turgon karema ito na nagjalo ko serban setiap tayo mura niya. Gabi itu lang gabi. Alam marunong to pe kaulon namin di pasawat ton hata gabi hata perorasaan ni hata pas-pasuan pinapar ni bere namin. Siap kami ima boraniare si majuta. Kasabay tamang musik na partisip. Nauli na siya namin, nauli. Besar tapi ninggalon ni berenamyon mula tuk songoni pe suhu kami Gabi itu lang. ulos na gajang si toro rapu nabuhi terpasahata misak kami horong nitulang naksongoni bonaniari si majutak adong dohatannya itu naman dong katitik na si opah gudung nas na rumah mula tuk songoni pinabuhi terpasahata kami Tuhamu pergelewan ni tulang muna imi marga si majutak amat dari batamat tahun ini mangguhi yak tau pasu-pasu. 50 juta baru bere narong di Serampon. Seperti kianon nang diarang dok salpu arong do tahatai taremot kasta tutin nahopar kat kulaon. Bebas kianon nahopar tusi pasaton naima satu ngotongan pumani. Wadik susah dia penono ninang nabuhi batu papumani. Tunglas marham ngajalo dalam penggunaan kaum akan narikot tulau bahasa kena. Asal doa masih nak kena tua titik masuk pahurus di rumah. Mula tu sorok pe harorona nami sapuan di sebaju tak narong serampon. Tuhan tadi matamat tahu di nabai dan kesalupna pasu-pasuna. Madu tu. Dewa dia aka amuku. Papromo naking tulang do bonaniari do di bunguan. Alani tulang na basa na burju Roma hami lau mano pahamu manang nasongot dia beca halak pedi so pahami nak sudi mahamu raja nami dihamuna kasalok na tulang nami amak par musik nami Gabi asamor hatta mila mano bahula nami main mana hobar tusi Semaruamu nate na tulang tidak na dua-dua di mana itu apa golang-golang pemarau na berutup peso sadia na tulang jadi batama tong manggoi pasu-pasu so marima tong pasatan na tuamu tulang tidak orang kompar di pakai dota dan tuari suku kami hidup kamu tu kami hula-hula tulang mula si majuta itu dunia ramon ma dan ada salah murah bisa nagai ke Tuhan di bawah ini semua dia mah
tumbal gajah aloin mo. Jadi bolo tari waktu buka hubung irok ko mahop yung piso ron wae. Dango ka obong nga Piso-piso na kayo doon pa sa atong muna na tulang. Piso-piso na kajang dobe. Dari tunggajang mapasa taong pisoy telah tubal na may kamlo sarong. Harus to. Namin yan, hanggang Panginoon, siya tulak sa bajutak. Nando tarunido, buta, suot namin. Bos maruam tulang. Yang go raja dong sautan no tidak masuk. Dong sautan si tirim sarikat. Di sibe bawa pasatan yang non. Tu dong sautan nami. Bos maruam raja nami. Dan lupa kami di sini. Di namar dong sautan. Sino bote kami tulang. Mau natin masuk ng naksori mali hamu. Saya bersia-sia mah hula-hula namin manurung. Panuhatan, bay mamang godak si Jojo, jadi paruma. Jadi itu godak kami. kasahatan. Dari mahulu po daw tulang na ano ba namin. Di ba ko na tulang mangiut marang tulang robot namin sinaga. Roma mo raja namin. Nyom mikon, iya na sila. Hula-hula manurung nyom mikon. Tulang dohot. Bonani tu hula-hula mangiut sinaga. Mau lihatin mah di bawah nasuto marka pajikan dan gol Zuzu di Madilo pasar Madol di kadang dari mana ihita marga manurung hula-hula manurung rap mahita mengadopi Juju apa saat ada nagok tu pargelengota ihita namar dong tubi tuga manurung narosek di sana walu soni nang buru nami bere nami nang ibi bere nami Tarlumubi mah di tulang nami sinaga, tulang Rajana Burju, Rap Saudura Mahita, Lapas Satu Darat, Bongkok Kujuju, nang pinasahan ni Raja di Pemurut Taman Mereka Patika. Iya.
Ihita na marukatu, kalian inganan itu lang pa. Pembawa pertu ibebera di manurung salut narong. Jadi dengan satan kuton buat kami do songon ada dengan nami Tuhanmu eme mama judu doh moras siring ribu moras sipiri pergi songon hadan situ jual madohongan nami sehingga mama judu panggalia pahora satu Tuhanmu nakino karya manggoro namion songon moras siring ribu Nawala sa Tuhani, nalaba sa ato mata, oras piro na rin nami, sirtulang goro, manang tulang mangingit. Pamulate matuturi hita, terlubo ima dito hata. Inaw sa hata, minibogo nila ang muna ang guru. Saya hanggang hamujupang nami, song-songin na hangin naro, siya puta nami. Di oras pir, naliwan nami, amang guru, situ ito madokon, asa pir makok, ibaw-baw pasalongan. So, lima yung oras pir na iwan naman namin ang guru hay marga sinaga tulang rorobok muna sa iluluzuma dia mo at kapas samotan. So, lima hata oras pir na pinasalat namin ito ang guru masat tayo mang si ito pangurong namin marga manulong. Katawag ka muna. Ulus na gadang, ulus na habang si Parot ako, udang na sapul sa mga ayang guru. Jadi, iya hasahatan yon, sisirma beda namin sa labi na sida. Jadi onong. Paupo sa anak, sa paupo siya guru sa walu. Hamarang lima sada amang guru. Iya. Baru iboto ni amang guru na sada 10. Baru anak sonod amang guru. 10 anak sonod. Anong rupe ibibere na noon maso Pasal sejarah, dengan lo di bagian kesadaran orang anak ini ngajar yang buruk kalau tidak, cari matu amang buruk. jadi masak pulsa dahon tupanuturi di ulon pas hormat ulon ni amang guru na imong masa si pasatong nani amang guru. Gabi itu lang gabi. Yang jadi naulok ko ni. Jadi soror na amang guru. Gabi itu lang. Napis sa pulsara no sudit. Anay anong kampana sa dagat sa pundo pa sa atani siyan iya sinuruan namin magkamatanya kan alang arong gabi ibibere namin na soho dito nasa marhamulian sa indian pa sa atani noon ulusot ibibere namin gabi magkilat sa na dono asa sa tumibo dapat siya pamitor di ibibere namin. Jadi asa totong dua kami di bagas tangi yang namin maghiti-hiti na pinasahan namin ulos ito ibibere namin. Song-songin ang tulang namin sinaga pagtahi dua kami dua mo tulang asa tanya ko kamu pahapo mo na asa tumibo na po na sirok kami ito muna tasongin na nabuli kasatani hata Tuhan mo namang bola namin na kapatiran. Sudah bola di mana ini jadi tulang kami.
Bisa ada di rohanami. Kita tutup, kita balik. Kami setelah kamu tahu mengurusot sudah bingung kita urusan mah tang yang kami kudu mata asang dia jari nawangi dapo ku bere seokat bisa kibra dan solima ada setulah. Baik ma, budak na. Mafar musin namin. Sobat tulak. Lihat tuh. Makasohotan kita na jului, si julu do di bering. Alay di pasar madon yang mengburu namion. Idaun nami, ipudian nyari, horas gabi dus rohamu. Dia lepas rohan nami, ida buru nami lain, tonga betua. Asa sari kamu na buru namion asalah rohan nami selut na katu kamu na. Ina hufasahat kami ulus dan apal, ulus na gajang si torok rabu. Pita nami ma itu tanamar tua di bata. Amgiat ma si torok pinopar, jala gajang bermuna. Tadungo bima hafal nang apa cari muna. Jala semuanya ini dua pada horon nami. Ador haduk ke batu lubu, ador hati tiba tu honbo. Nanang sahur madua maho nak buruku. Pairi di pahopu sa motong tunamar nini, sa tunamar nono igom gom Tuhan masih dia kapal paramu. Ibatang yang nami sen hami ulah muna kaparamamuna. Pos dora nami di si. Nang di hamuna akan namar habaraki. Tapuna isi begadi dulu di perlindungan mulai ada mana tadi bata. Bui pature drama memburuk kod kaya nakonna. Dus rohamu marseperi ringan. Sangkin mah tujuh dari. Ay kalau pakai alat katu agak ini membuka malah dulu dikali. Jadi mau nanti mari usir rohata. Mulu kurna penai nama tahun sudah kita lakukan dulu. Kita pulang korot. Jadi mau nanti mah itu berarti mah di kumata. Umuan sahur matua. Ada orang sebarat kami akan melihat apa semua berusuh kami. Ngorong kami mah asal berjuru dulu sinami namu pergelengan nami. Dan semua orang bertolong lulus sepasang nami setelah robot. Jadi itulah. Pasaramai tuanak, Salekar pasaramai itu guru. Salekar pasaramai itu kusianak, salekar pasaramai waktu sepuluh. Naking semua roh iba berleban di sini ni pencintan ibu nilai nang kustangon nang kutul bingung karena aku coba itu bilotek asa manupa begitu mata di batang kita nami masuk ke robot cara menon soal perlakuan nang hulu nakin soal ini dengan nami perlakuan tu kalau nami jendi pencintan soal ini mah pertama ini lulus satu nami tu hamuna. Jadi oke menghadiri kita bagi mengurusi. Tuhan doa mengukur langkah-langkah hidup. Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Oleh sebab itu serahkan dirimu sesuai dengan rancangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengaronglah saudara patu pada kata.
tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu lokit tangamu gomos pasangan diri kuli bata. Kalau siapa murinan di sini di mulu, anak kiri kuli bata terjadi do. Kami sama pungmu tulangmu karena manopak koro di mulu. Di bawah ini pokoknya mau pasangan diri kuli bata. Nyom mau Tuhan untuk menghidupku upasama daging yang tertipu oleh kamu. Tuhan mana puna jalan mana bakal turun langkahku. Jadi kita nami mau sekarang robot. Lebih pasal tanggul stono, perhatian nami yang hidup tu debata. Asal dia disudai permulumu, Tuhan nak campur tangan. Tuhan nama masuk, Tuhan nama ngaramotio. Disudai ganut langkah do permulumu. Sama lima atas siang kopungmu mana sekurang mungkin ya, sama musina. Kalau lebor tu diki, kalau kita Mandi. Bulu-bulu tu diki. Dua mana masuk suara jenis buru panjaitan. Kalau lihat dengan tuan tabuin baru-baru layo namang burun di mana ang dialat tuhata konsero kita na dialat tuhata amang burun di dua mana buru itu layo stand o purugun sinohonong kudo ito madak malati mau di saluhuk bulbin di parmulumu apa na narot kumulung madak malati manu ala di berkoko paramu ngaberi ko na mason tinggal di pataruhon yung layon tungan ang pasakot kinani. Anong nasurung-surung mo ito? Kasi orang surung-surung kalau sama sarung na tua kalau masiyol o dilayon o purong kudolyon bono pakyaw mo sa lawarna bono pakyaw mo takpulong kalau kami bawa madalo kalau pakyaw kami sanggulina karoro bulan yang tak langsung rumah sakit jiwa gila harus sinagan narohan alay lasmar namin to alay arong lahatan edetay wala masiyol o dilayo purugunon ingo ma na disungkuy doang inalayo maro sugari na ado tulayo na mula mau bertiga kau seorang au disuruh inarohan to di selani tiamu keluar ke sebelumnya seorang bebakat to seorang beliau disuruh ikhlaslah kita nama-namanya. Jadi melihatnya mak, pagu-pagu taruni, pagu-pagu dali. Nang sabu tak paulin, orang dengan tahu lain. Bisa orang kayak botok corona buruk. Tapi kira. Sabi mangur, si titik si kop. Manang nasokot dia pe sopa nami di hami enak komutu lang. Mulu sada pe di sopa hami. Nak sudi mahamurada nami. Asma rohamu. Tidak na tua-tua titimanan di toba kurang-kurang lo pengalaman. Manang nasokot dia pe di sopa di hun nami. Tuhamuna. Hula-hula nami manuruk tulang mangihut nami sinaga saya di Batam tong namanggoy paso-paso songoni matulang jadi ope baru musik nami Jadi abor hak mahanget tong wamana ba hula-hula nami main mana hopar tusi Jadi
ti kami tulang upasama tu kami. Gabi makumina horas nung ajal ada pasar ada kita di pasar itu ada mengburu mas marohat tadi tu iya dung manotor kami akan selalu tulang soalnya tulang kami sinaga katanya tu mundur dak makada wibing mula manotor hula doa tulang rohamu masoba mabayan marbangatok itu mas marohat kami tangan kami matu amata nomor 2 di Batak asa tu masapi dulu di Purbatua sinur mapinah gabi nadula mau nomor 33 horas nang kaperdadaan soalnya mah kita rami tu amata nomor 2 di Batak ada yang mengburu Masa atom nami madal sihol, tu hula nami manurun, baik mana hobarat tu si. Alana menurut tado damangotu tano Jawa. Lagi ya bang. Nah, masuk mamu Raja Nami. Dihina pada tulang marpau. Ngaro juju ni ang Siburia doa Raja Guguk. Nah, masuk mamu. Dokat tuhuna ni Raja Sunak Malaya na tahun. Dapat masuk mai tamang. Iya, kasih nak ingat garis. Orang semangat, orang semangat tulang. Kalau kaduknya nak tulang. Satama tulitan na magdunga tubo haduli si mangusong soninang ang iduli na gutubul berdiri asa hamuma na pasahat na tata tarlumumi madunga tubo nami na hudapot tami na dihutaw pasahat tayo matu hamu amurog botang ka ulot na dihutaw jadi mulai ate madituhata mulai ate manang dihita sa luhut na amang guru Dinaksahat kami di pugo niya malaman mo no. Ima di Jurjabu na marapang na marjual si Gonggong nasa Pangisinaw. Ima tutu dinaong jumulo, marujumulo amang guru nami nauk sa urmadwo. Alani di haroro nami laus suwa kami do tutu. Bor eme na marludu do boras si beritodu. Asa pangiron na yung atok tomat dari Batang. Asa diliang betul hamu asa ludu betul akka permuluan ludu akka pasamuatan ludu nang penggabian nak parhorasan asa dorong nama selalu dua yang setiap dua yang perlindungan di Seboro di Bataro nomor 2 horos mahamu salu na di Panoro suruh kami do saudara sebahasa aton nami gudang niulos sebahasa aton nami oh Pak Mati
Olo, las tahu informasi hari nakini sanda tutu ni buta. Opak kata yang namu dari. Iya itu lang. Olo, jadi di napasa to dulu sampai atau kamu manong bro. Gabi Olo, tua kahasahatan na. Olo. Jadi mga turot lang. Olo amang bro. Jadi keserapin na berarti. Tunay maurus tu pinoper ni manang doa tu ni amang bro namin ang sorma ko. Medang mana ho partusi. Paironay mato tohat dari bata asangge iba sorak bingamu gajang diumur do akator ipinopal. Ya betul. Asasahan madudu pangiduan nami songon nedok ni dan dua-dua madong nami bingamu suri pinopal ni amang guru namyo. Asa bagay na tiyan rumah upagdaman at tiyan ni sopo. Nagabi amang guru nami na tumuha. Saya uga bima akap pinopara na oposo. So ngoni mani na polo nami. Dirok na dua-dua. Ador haduk pemain na patugutog lobu. Ador hatiti patugutog horko. Nanang sa rumah itu mana poruku kayu di horko. Sahat tu namar nini, sahat matu namar nono. Langsung ngoni mani hamu sa duluk na. Aka ang guru nami. Namar hahmarami. Dirok na dua-dua. Tapulo ni sebagai dengan idul di pangeringan. Orang semahamu nama kahawarangi. Kau di masai pangeringan. Maju Asa sahak menasulu tinu gutu botean. Toh di. asal kalian tabain sobata, tutulanta, marpaun. Ini mana pulang deh? Rumah kami bersama Tuhan pulang. Gabi mah guru. Dohot, ringgit situ suara bulutuk sara piamu dapat kami nak sudi mamu raja nami itu lang na burju. Idok na dua di mana ito pa golang do pangarona. Bulutuk pe songon itu lang na buni pasat kami. Sopa ni hum nami tu hamuna. Wala tulang nami marpau. Seribata matong namang koy baso-baso. Tidak tu di mami tu lang pasat kami na dua tulang. Gabi mah tu. Hula na koso. Situ harus do lumar raga. Situ puldosia. Asa hadang ni. Boru bere. Soalnya hak idoli para di pangulong kok naik borgin. Ronga sebaran na bana. Anak goro ni abang boruta. Asarogi dah. Agaro pinggoro ni abang boruta. Sorima goro siap kami ula na poso si Dorus. Tidak saat tuan para nabi Mumpar Raja.
Pauliate mari Tuhatta, pauliate mari hita saluta. Luluan na ni hormatan, luluan sa hormatuan. Tinaurogong komuna, apang guru namin Tuhami, horong ni hula-hula na poso, si Torus doon, Bubar Raja. Nung asahat namin, mangkohi kong pamunay. Patrindihan namin, lao Roman o Batamo. Iwag kami doon, minamarludu, sa ngunit ng Poraspir. Asa ni Dok na tuwa-tuwa, Mesta batua mahatuan dari nahorno amat tade bataro untuk sila tua ora saluna po para niya maturunay na untuk di parorot matutu ikon kono jojo muna tinakson maturo hape amang kurunami ng taparumarok kuway kumagabi amang kurunami tutu maranak marboru sahat tu namar pahupu siya nanak sahat payatok namar pahupu siya boru isyalani Kumagok kelas ni roha doon pasu-pasu di dalam aku selalu nak kebek jarak kon namin. Sa doon namin masong dok niya tua sa balgamat yang di rumah balgawat tok yang di sobo. Kumagabi ang baru namin ang sa matuan ito. Ang iyong batong parang na diyak kanang poso. Matutu. Sa sapinur dohaw di arangan. So nama dohaw di huta. Oras dalagabi ang parang niya ang baru namin ang natinggal di pangaratoan. So ani batong natinggal nang di huta. Matuan ni abang baru namin o upak lepar marah na o pasaton namin. Manusiat Panginoon namin abang baru. Sada may tuboro namin do hotela namin. Iba bersanggomat Tuhanak. Sada may bersanggomat tuboro sa luna. Sada may atong tupahopo. Alay hasadang na tupahopo namin. Siya na namin do boro namin abang baru. Bakit lang doon? Sada may tupahopo siya boro. Iba na adat kalau pasado namin siya korong ni hula-hula na poso si Torus. Kaya pemertingil pinasatok para namin Bubar Raja. Anong rodo to? Berbureton, buru bere. Noni nang ang namin sirena. Aso tarok hatata. Jadi ipasatang na do tu ang namin narong di Serampao. Amu amang pasat tufli. Jadi berarti mah pengketua, jadi pengorin doa kami, tungsoni pe, apa sahak batu apa kita, si batu, pakai pasok pembulat atau sedari orang. Terus ramuga. Jadi maka teman jamu ang ginamit ang karena alay sa tabi ko yang jamu tulang pajagan terus pengarangan jadi ngaro kami udah na pausa Bubar Raja gabi tulang gabi jadi kami nak yang boros beriton duduk ini nomor duduk sehingga madudui kamu sudah buparatnya yang berunanon marurang aku toru margudung tugijan sudah buparatnya yang berunanon jangan orang naik masuk nanda dua firma baki berpasang makan saya firma tapi guna dulu mana kabanguan itu berita malah gabi itu bakal setaduan dari mana rawotan ada Allah tulang arai teman non perjuru urunami gabi tulang gabi teman apa aturan ibu Allah sana matong tumuru mudo ela muda itu cara itu bawa hoppu itu molo amin memang atur jadi Sony aparasi lori dia umar guys turus alhamdulillah di julun jadi rakunya sisa ada kotak mereka nama dia untuk dikia nama pola dia itu apa atur mangiu